Pemirsa, tradisi ngusaba bukaka ring desa Pekraman Sangsit Dangin Yeh, Kecamatan Sawan Buleleng, mewali kemargiang risampun COVID-19. Tradisi inucap wantah pinaka cihna rasa angayu bagia majang sang yang widiwasa, santukan sampun ke icen kesuburan majang kerama irika. Penyiwan krama desa mewah krama subak desa Sangsit Dangin Yeh ngosekin markine. Krama ngiringang syarat agung ngawit saking pura subak desa nuju pura segara antuk doh kirang langkung kali kilometer. Manggala perwartake ngusaba bukaka wayan sunar semausang. Ngusaba bukaka wantah pinaka cina pasikian sekte siwa Wisnu mewah sambu. Serana upakara sane maganah ring tengahing bukaka inggih punika Alkud Bawi sane pinaka lambang Dewa Sambu sane kaguling atengel. Krama desa sane ajudi antuk munut sarad agung inggih punika sane sampun duran. Selanturnyane ipun sane kantun de kedadosang munut sarad alit. Krama sumeken tur urati pisan antuk memargiang tradisi ngusaba bukaka puniki santukan pemarginyane nanin ngandek sangkaning pandemi COVID-19. Anutin pewarah-warah ngusaba bukaka warsane mangkin memargi nuju pura segara desa Pekraman Sangsit Dangin Yeh. Tujuan pelaksanaan ngusaba bukaka puniki tenje sios wantah bakti puja wali terhadap ide sang yang widiwasa utawi ide betara turun kabeh sane dilaksanakan oleh kerama desa dan kerama subak secara bersamaan. Nah, pinake ngaturang angayu bagia terhadap beliau yang telah memberikan anugerah kerahian dan kerahajangan ring jagat. Karena hampir 4 tahun niki tidak terlaksanakan upacara ngusaba bukaka puniki karena situasi kondisi COVID. Namun perayaan laksanaan hari ini yang melihat niki semangat semeton niki kita kerama desa sangat luar biasa, sangat antusias dan mendapat rasa semangat untuk ngiringang ide petare rainan. Komang Yuda, Bali TV.